Bok internet, evo mene opet. Javljam se, kao što vidite, iz totalno drugačije kutka, zbog totalno drugačije tematike koju pokrećem na ovom kanalu, a to je kako biti mama, odnosno novopečena mama ovdje u Irskoj. Trudna sam, to jest trudnoću već dobrano privodim kraju, zato mi je termin za onako 3 tjedna. Ali sam kroz ovo ludo iskustvo trudnoće, vođenja trudnoće u stranoj zemlji, zapravo shvatila koliko sam toga sama morala naučiti istraživajući, ispitivajući, googlajući, prevodeći, jer je sve ono zapravo što sam i znala od meni bliskih ljudi koji su prošli kroz trudnoću i kroz cijelu tu priču u Hrvatskoj palo u vodu u neku ruku. Prije svega, zato što je irski sustav razlika nebo i zemlja od onoga kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj. Zatim, upoznavanje sa vokabularom, a budimo realni, koliko god da znate dobro engleski, trudnički vokabular i sve vezano za bebe nije nešto što ste prije svaki dan koristili u razgovoru, tako da je i to nešto s čim se morate upoznati i što morate prožvakati i na engleskom jeziku. Onda možda jednostavno nemate nikoga ko je ovdje prošao trudnoću da može podijeliti iskustva s vama. I zapravo ima tu dosta stvari koje su me potaknule i motivirale da pokrenem ovu priču i ovu tematiku na ovom kanalu. Jer je na kraju krajeva i ovo dio života nas pridošlica ovdje u Irskoj s kojima će se puno žena i obitelji jednog dana susresti. A ako već pričam o porezima i o svemu ostalome, zašto ne bi podijelila s vama i sve što sam naučila o ovom segmentu života u inozemstvu i eventualno pomogla nekome. Znam da bi meni bilo super da sam naletjela na ovakav sadržaj dok sam provodila sate i sate na internetima googlajući di, šta i kako. Tako da eto, ovo je kratka najava za ono što možete očekivati na ovom kanalu. Imam hrpu tema koje želim obraditi i za koje vjerujem da će vam pomoći da se lakše snađete u ovoj ludoj avanturi. Ja mogu reći da sam prošla baš jako puno toga kroz ovu trudnoću, od dobivanja posla kao trudnica do odlaska na bolovanje, ma svašta sam nešto proživjela, tako da vam mogu pričati puno toga iz vlastitog iskustva. Čućete sve kad za to dođe vrijeme. Naravno da ću nastaviti pričati i o normalnim stvarima vezanima za život u Irskoj. Ću i normalnima. I ovo je normalno, Martina, ali znate na šta mislim. Porezi, socijale, dućani i tako to. Samo sam htjela iskoristiti ovu priliku da kažem šta novoga možete očekivati ovdje. Ako ste zainteresirani za ovakav sadržaj, slobodno se pretplatite na moj kanal, odnosno kliknite subscribe, kliknite ono zvonce da vam dođu notifikacije svaki put kad objavim novi video. Šalim se, ne morate to raditi, ali korisno je kliknuti subscribe jer ćete lakše doći do mojih videa. A ako imate bilo kakvih pitanja i prijedloge što želite čuti u ovom segmentu, slobodno stavite dolje u komentarima. I to bi bilo to. Hvala vam na gledanju i na slušanju. Budite dobri jedni prema drugima i vidimo se uskoro. Pozdrav!